Kada je reč o opstanku i ostanku na našem selu, voćarstvo se pokazalo kao odličan model u razvoju nerazvijenih područja Srbije, ali i u rešavanju ekonomskih, socijalnih i demografskih problema. U voćarstvo vredi investirati, ističu u nacionalnom timu za preporod sela, formiranom sredinom prošle godine. Prvi izvozni posao Srbije u Ameriku, podsjećaju, bio je izvoz suvih šljiva 1893. godine, kada je izvezeno 30.000 tona šljiva, inkasirano 37 miliona dolara i Srbija je tada izbegla finansijsku krizu. Mogućnost da investiraju u voćarstvo i zarade za pristojan život svoje porodice postoji u svim krajevima Srbije. Podunavski region je, recimo, pogodan za većinu voćnih vrsta, ali se najviše gaje jabuka, breskva, hruška, trešnja i kajsija. Vinogradarstvo i vinarstvo da i ne pominjemo. Inače, u strukturi izvoza poljoprivrednih proizvoda Srbije, 3 voćne vrste, malina, jabuka i višnja, se nalaze među prvih 10 izvoznih proizvoda, a u poslednje 3-4 godine u strukturi izvoza poljoprivrednih proizvoda voće i prerađevine od voća nalaze se na prvom mestu sa više od 600 miliona dolara. Da porodica u Srbiji može pristojno da živi od voćarstva i vinogradarstva, smatra i naš sagovornik Boban Marković, savetodavac u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Smederevo i dugogodišnji proizvođač voća i grožđa. Jedini preduslov je, kaže, ozbiljno bavljanje tim poslom i voleti to što radiš. Ovo je emisija koja se bavi opstankom i ostankom na selu. Po vašem mišljenju, pošto ste dugo u ovom poslu i tako dalje, i kao stručni saradnik i kao čovjek koji se direktno bavi voćarstvom, koji bi vaš savjet bio da bi selo i ostalo i da bi ljudi opstali na selu? Pa vidite, na prvom mestu je odgovornost prema poslu koji radite. Znači, ako radite kvalitetno, ali baš kvalitetno ovaj posao, moći ćete da opstanete. Druga stvar je ljubav prema ovom poslu. Jer nije samo prema ovom poslu, ljubav prema bilo kakvom poslu je jedna veoma velika karika da biste se time bavili, jer ako radite bezvoljno, to mislim da ćete teško imati boljitka. Fakat je da mi, još jednom da ponovimo, cene inputa ni najmanje ne prate cenu proizvoda. Ja se iskreno nadam da će država i da će neko imati još malo više sluha da voćarima i vinogradarima pomogne da malo bolje opstanu u ovoj proizvodnji. Jer, vidite, da vam kažem jednu stvar, sva proizvodnja zavisi od naplate i od cene vašeg finalnog proizvoda. Voćari ovde na ovom mom terenu u jednu ruku kažu, znaš šta, kaže, meni ne treba ni subvencija, ne treba mi ni pomoć države da ja posadim i da ja to održavam. Samo mi treba jedna zdrava klima da ja svoj proizvod mogu da prodam za korektan novac i da taj svoj proizvod korektno naplatim. Znači, možda bi u tom smeru trebalo malo da se razmisli. Ja kažem, jednog trenutka, naprimer prošle godine, sećam se, u Maksiju 124 ili 126 dinara je bio litar soka od jabuke kao 100% voća, odnosno sa 50% voćnog saka. Cena industrijske jabuke je bila 3 dinara. Znači, neko bi trebao stvarno malo da se zapita zašto je toliki taj debalans da vi date 40 kg jabuke za 1 litar soka. Da li mi imamo lošu sirovinu ili lošu tehnologiju prerade ili možda nekome previše para treba, o tome bi trebalo da se razmisli. Znači, sećam se kada, pre par godina, kada je bilo veliko izmrznuće, da industrijska jabuka dogurala maltene do 20 dinara. Ali ta cena soka se u marketima nije promenila. Znači, da postoje, da kažemo, neki momenti
za jedan pošten posao i za jedno korektno vrednovanje nečijeg rada i nečijeg proizvoda i za jednu korektno plaćanje tog proizvoda. Kako mlade zadržati na selu? Pa kako zadržati? Znači, zadržati. Ako mladi naraštaji nemaju mogućnost možda da svoj život kanališu na drugu stranu i da osete da im je ta druga strana kvalitetnija od one nego da su ostali na selu i da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, vi ih nećete moći da zadržite nikako. Znači, na selu vi morate da stvorite uslove. Znači, ako kažemo, pričali smo o ceni proizvoda i o vrednovanju tog proizvoda kroz jedno vrednovanje tog proizvoda, sa druge strane da stvorite određene uslove, da selo ima obdanište, da ima vrtić, da ima dobru infrastrukturu, da ima neke mogućnosti, da ljudi imaju i neku razranu, da se bavi malo nekim sportom. Znači, to su neki preduslovi. Ne možemo mi u selu koji živimo da očekujemo da nam neko napravi bazen ili da nam napravi kvalitetan dom kulture kao što je u Smederevu. Ali, bar neke stvari bi morale u Suvodalu, jedan deo sela je i dalje neosvetljen, o kanalizaciji da ne pričamo, o nekim malo sporednim putevima gde ipak generacijama žive neki ljudi i dan danas nema asfalta. Znači, to su neke, kad kažem, infrastrukturne stvari o kojima treba razmišljati da se tim mladim ljudima taj život na selu, da kažem, malo poboljša, da se osete i da se one osete malo više vrednim. Na takav način taj ostanak mladih ljudi na selu je zagarantovan. Inače, ovako, da pričamo o ovoj ili onoj situaciji, što kaže ad hoc, ja stvarno ne znam šta bih vam rekao. Ima mladih momaka i ljudi koji su ostali na selu i bave se stvarno ovom proizvodnjom kvalitetno i stvorili su porodice, hvala Bogu, imaju decu, ali ima ljudi koji su se opredelili da rade za određenu platu u industriji i žalostno je malo što solidan broj njih je već prilično okrenut ka inostranstvu i već otišao. Što nije bio slučaj, na primjer, pre 15-20 godina. Iako su bile neke nedaće i znamo šta smo doživjeli 90. godine. Država je donela i nacionalni program oživljavanja zadruga. Da li možda u zadrugama treba tražiti neko od rešenja? To jeste jedno dobro rešenje, međutim mi smo kao narod malo specifični. Jer vidite, mi smo imali fazu gašenja zadruga koje nikome nisu trebale. Sad odjednom imamo fazu oživljavanja nekih zadruga. Zadrugarstvo je jedna dobra priča, međutim treba da se napravi svest. Ja i ovim mlađim ljudima, ja sam čovjek od 50 kusur godina, pričam da jedno udruživanje i pravljenje zadruga, ali zadruga kao zadruga, jer kaže udruženje, šta je udruženje? Udruženje. Zadruga je već jedno pravno lice koje može da nastupa na tržištu i kod nabavke repromaterijala i kod plasmana gotovih proizvoda, da kažem. Znači, treba praviti, ni najmanje nije loša priča. Mi možda i na nivou države nismo trebali da imamo, da kažem, možda šumadijsku jabuku ili šta ja znam, leskovačku papriku. Mi smo trebali da imamo srpsku jabuku i neke srpske proizvode, jer mi smo mala zemlja kao zemlja. I
kada se nastupa na inom tržištu, da se nastupa ozbiljno sa jednom količinom, sa jednom uniformnom ambalažom, sa jednim uniformnim kvalitetom i generalno ja mislim da onda nećemo imati probleme. Zašto ljudi koji su veliki proizvođači i koji su odmakli i čak i mislim oni postoji kao pravna lica, kao firme, generalno oni i nekako opstaju i to opstaju solidno iz onog razloga što su, da kažem, one neki kajmak koji pojedini garažni trgovci, što ja kažem, su postali ljudi, neki trgovci, radili su u nekim garažama, nicpomici i postali su kao ozbiljni igrači. Taj kajmak koji ti garažni trgovci uzmu sitnom proizvođaču, neudruženom proizvođaču, ti takvi trgovci ne mogu da uzmu ozbiljni firmama. I možda je to ona kvačica, da kažemo, onoj razlici u cenama gde vi napravite jednu solidnu akumulaciju da imate zadovoljstvo sa ovom proizvodnjom.